Wara na oya na ra. You when your activity na ni open account. Ekuapa. I don't know now say we Hong Kong na be so gumeni ma say. Be ma opposition. The lead vocalist. Ye kwato nwumu afi wa kwato wa fi echi akwatwa nwumu aya nte ho hwe nsi echire ono mene no asem ka band ne nko na composition mene no asem ka enya band ne nwum breach of contract obi amafa adwuma na wasi machi akwatwa nwum enwumu ye kan kra hu video kra beba ene entampa o enwumu ye bi muto a video na tim di wan ye na mai o wo ahu wie ya nsa na ade bibi eba covid ni twa mu aye be koto straight nipa obato nu bia no wo tena nchen na wo ba da ben ya obeju nipa obaki di bia tena nchen because ade ya te no foforo ya so as composition ya composition ne foforo ya twam ni atwam ya ko bon baby ya midim de nene ombetena menamase ko dendende etukaka na minti na asa enwum no ni odo no ekuya odo teki odo teki chiwa tukaka na minti bona me famfam me sa na mtumi nyumo uka jam sa me kwa me to ya na de na de hoto na me de ani na mu me bom hwene sa obahani ato asi mebo ama bona me famfam because that ni say check akra ansa na that ba ko no ene ye munyai na nye munyai wo hu munyai say ene eneja ye de ye campaign ye de sisa manfo suban na odo die na say motivation ni ye den so odo de enyo na bibisa no odo de oba mu bebre me interview no odo mu de agape anasa de we agape mama ekuya headphone mama mama ekuya headphone ekuya wote she headphone eh Adom Nsem ya no ekuya obebem reheze bebem enra na former president John Dramani Mahama one who can in the roommate woma ware in fear do no watch na ko Facebook se ya mehu se jam etulodi na no de what jam romantic pa na ma hu bouquet pa set ye ifo ni nyina on Facebook se ya ade na na si omuntem ye fense bouquet Obudie beke. Ekuya sukura so na ka tumi ehun kwase ni o. Obudie beke. Me da minya kurom ni osije. Minya kurom ni da. Akai. Ade oye kurom ni na anya ade. We say fence bouquet. Obudie beke. Spelling na me here. Bouquet. Na ade wo ke kura me. Ade wo ke na e den na me Yemu yansi ya the flowers chejire nche bi asho mu yenu ntem. On Facebook na beautiful photographs of former president. Yeah, betre. And achima chiase. Ade na esim finfini mo friends enya flowers na esim finfini ho. Friend free. Na ni all the bouquet ni free. Bouquet ni Don't bouquet anybody this morning. Don't bouquet us. Okay, beautiful photographs. Former President, His Excellency John Dramani Mahama. 28 years of marriage. Omakobi mum. Omakobi na picture na omu kisie no. Say oka so chirima we no. Who say you beat me tramfo ni obi actions ye tumi chirim. Na Kofi Asan na chire mi mu e wa chire ho. Say ne kiss no ko no. Ase ba ko gina ho. E na ba ko air stretch ye. Oh, picture no. Oh, send you city no. Oh, study idea no. Yes, me shepa my chairman nipa na. And I me she. Oh, picture na sa na de na ye. Ampa. Tum say we there. Hot. Hot. O me enu nyan so makata mani o. O makata mani. Na o kisi na o bi we dia na wo bai fo. Sa. When you gusu ahome twetwetwe. I cannot be at home. So one can say our dream is to go, but that time no be deep.
Me bought in some year and I make I say, that is a say, oh, I did about Kuso, I can't my dear Bass news. Who so be a being and neither. And yet, so are you also another day? Be when near when I any dedicating you, former president. Where you was any brony and pan? Brony, brony, I'm not. Banner paid 28th anniversary, no more depa, and can free bayer, hamache, no mean, do me, de babe no 9 hay. Who experience? Time now. Then we see she and Bano. 12 midnight, 4 a.m. Have you a difference and 12 to 4 a.m. How much I want to made the many pano. I may be area. See you. BBI okay, dear. You go so. Me to me say who dey no sonko pra na enra sonko sena wutia me share campaign bi ase fix anya family traffic lights now one free banya de kwa blekuma kwan ya otimi fa so tutomu a kopie poku ase bebi a wo mo ye new interchange no ha pretentini traffic lights e wo ho nya adwuma street lights e wo ho anya adwuma Nenra me ne omote kwan no so assemblyman me ne kasai e cha kra na de report ni free honum e de baye na je say almost 2 days 3 days bia npa be mienu de ka bom adie sa e sumpa e wo kwan no so almost a month now kra na ye sa story no ka bubo nipa bebre e sumpa e wo kwan no so na enye sumkitwa assemblyman me ne kasa da bia assemblyman me ne one max wo bi kasai ono ne office wo anyahwa baby kwan no so ano che say kwasi adaya nwumre ofri meeting bi a wo ba nanim moto car ball obi manipa kro no we de ade enchen mo fa nche me ni muti mienu na CJ na unim akua me ba enra ye boss wie ya me soja kakra no ma pompo na me te say nkane anu aba traffic lights na yakoso and street lights no one traffic lights no one so me the generator bia besi hu ama one maso one de den mankane ani ye adwuma omu de generator akosi traffic light no enti no a cha wo de ade sana wo kofi a aya ahwe se nkane ano ye adwuma ko Facebook na kohwe videos a cha e de sending yes nwumre na cha du ho no na nkane ano asan du na sa na pano ye boss no ano na omu ye bibi kakra se kanea no na ye adwuma no siye enra na meetie mu munya MC no nra ye nya no enra abanti amone ne kasa ye no obo okaya bo MC kura din ewo mu yes I think say yenya MC no na yenhwe se ose omu de generator kokosi wo kwaso traffic light na say means of say ombenya light no ena omunya bi ana sesen enya no ena yentumi ntwantwum a a whole street no enya nwanwa sa kwan na wo kan nya kwan keto wo ekwa chiri pa enti no eho no munyina no yentumi ntwankane anu ntum yeto ayifu odi gu generator mu ena ye dikosi ho wa abra ye kan ha no ena ye so ye for some few minutes ena sendum ye hwe etoda ye aboro wunim sa campaign we a washa se ni CJ minyi disable kuma nya kwan no nko Ghana has a street lights enra mi wie wunim say course am nyan CJ ye bills ayetua light bill ayetua wo mayimu no wunim say ewomu street lights e wo Ghana ha no yetua ho ka enso say wo street lights e wo enkran ha say ya enya nkran ko Ghana krubia so de be 70% enso
woka ablekuma nya de so ade sa na wo sha ase free saa obi chebi runabout ho na wonam kaneshi ho na saa Kaswa road no so no kania ni nyina street lights ade asi wo no enya grow papa kania papa o kane no kra no omo ye ni solar eno ani su de yi eno an buto ne mu a na pe na so na asoba ye wonyini ase so ewo baby a ewo assembly so say ye baby a ECGO ye wonyini ase wo ho a megidi say mwadwuma ne se bra no mo hwe se nkania no a ye de asi wo no aso ana se nso ye asusije sa baby a mekan Kaswa road no so ho wo fa sa article ekomata eko area ho no menkai the last time me hu se nkania na so wo so ye baby a ka kum ni papa sa wo ye sa wo cross from Accra sa go filling station na what ko junction wono ka ku amanfo wo ho esu street lights enso wo hu ni pa ye na sade e wo so we say street lights no aso traffic no a wo be hwe na enu so adum na nipa kura nra ye ka asem we ya wonya akukuduro di generator no kosi wo no e wo so answer questions ebia na generator ni sini baabi ba sije papa se ampaniam pa se ye kasa no e na omudi generator no kosi wo no mudia na se nipa abro woni madwuma esese wo ye ebia mamenja adwenkyere specifically this time ewo me campaign amashase anya farm milk agape ablekuma edede demua ede eco free banya da se wote ho fa sa kwan no so a 0302216561 0302216562. That's it. I think it should be a total campaign, especially when say Accra, your capital. A free Achimota, new plan ho. Edikwa kuzipugu asisa akwan mfimfin na unse post si ho saa. This is your under normal secondary traffic light. Enye post boni so. Ne fa ye di so la yi abobobo so. Won ukoduru ba bia ase ba ku mienu bi tuam. Eti enye ba bia wo kan nko a general problem en ya na chire madwen kakra se ye wo mpanimfo ho no a sebe so kwa assembly bia engineers wo ho no a omo adwuma no district bia won ECG office. Eti what's going on? Sikana ete busumi bia edi free ye mbe omu se ye de sort sa friends street lights no can on. Says can ye de kwai. Some responsibility na eya empenifo shekepe na amani pe bia adwen omu se ombu ye kwase a no omu so ye de omu pe. Mamenya ma fa adwen. Hello, good morning. Good morning. When you Achawe kojo mi kaza free matayeko. Ukaza free matayeko. Hello. Hello. Gwajo NTO. Hello. Hello. Mr. Chiji. Yes, sir. Good morning. Morning, Winnie. Mediate, Nikasa Primania, or Bamboo. Okay. I found out Castle and Okrepa, Memenam, so that I'm moving Amenamo, especially Pentecost dancing. The drone, I don't know what you are going to one is again to what Bonifaco. See, quantity, pretty 2018. I mean, if I'm a Sakwana, so I mean, we said light to power, so that 50 by a robot that was soon take a yeah, go pay what will be. I mean, you motorbike, and I say that we every year, only free farm neck dancing. Traffic light, no better pass a union, and it's all banana to Udimika, was found once you also by and I was all funny. One who says, free farm junction, Honmo, it's sunny. Or funny, it's a free market, what the best for Abricumano. Would do answer one year mistake, I can't do no free farm neck junction, but so it's I can't know one garage meaning I can't be coffee. I was Medase 0302216561 2165662 2165661 2165662. Hello, good morning. Sorry. Hey yo. Wama you hu adwuma CJ. Oh. CJ message now joining on Facebook. Na share. Em say enre wiano a anapa wiano a kane ne ba ye no. Obehunu videos ni bi wo ho. Who's a traffic light in the ebu na fe anwumre no a echa akotwa mu ho no so twakwan no so asan ye na say ye twam ye nu ni nyina bere no a eso prefon no e na ebere so a edum kura no ni na video no e Facebook one mo. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir, Pacho Wini. Pacho Kwabnani. Kwabna ka sefre hin. Mr. Sefre Ablekuma Agape. Kwabna intiu. Hey, boss.
a quino so de you papa and a joke unam quino so before you realize there is no light before you realize number to come would do farmer junction and ye easy as I say yeah you use to quino so yeah bano you to your book a crab because light in your traffic light in your juma massa would do ubehuno naka shum one take it time I'll be bobby and I'll be boom accident is you or honor dear and ye easy now so Osanya free Farmer Junction I got down honor how they serious what they call agape no na what they ba NIC no what they what they call agape no who say isane pa correct massa and ye easy over a hokra na cars na ebony pa more because a hono us a ensan yim kani any ho into one shen ye pepe no washing baby or a hon a man for chum ubehuno no abodi into massa our campaign now ye ne a very good campaign me that's it hello good morning officer me bato you feel radio no homa me bato okay hello you're wrong saying that's all about yourself after Pentecost Junction what is a free Pentecost Junction about yourself you yeah if I saw every family buyard ever abekuma traffic light juma kakra odogo na ni mo traffic light lasa hello me too about yourself every on especially Pentecost Junction traffic light na on juma car bo amafo o de bia to we dey say na abekuma kef hono traffic light juma acha 1 hour na kate into a moment in almost 6 years traffic light and if I walk on so no dust too much why me that's about you say me that's it what's a quine so afre me say what free buyer de ko ablekuma frame na sa campaign we say on not until say anape na me amepɛ me ofa kwasi am akwata ma bona homemu a me sanka no nanka me pɛ no nanka me pɛ no on sa kwan no nanka me pɛ no because yem bokan nya kwan na kwan ne medane death trap enkunkum yen me sa ho no matena ho da agape top matena ho be 4 years na sa tam ne nya kwan no mfuturo pa kwan sabre no traffic CJ wonim se yenhu ye kwan a ekum nipa yenye kwan na kwan no so asai a eno kra de ekum nipa ese ka ka ho eti sometimes unhu ne ye se ye betumi aboa na emom se ye kwan ni wi a enyini ese no ye kwan ni CJ ye wo kwan bia ne ho akade eno nti na kwan ni bi wo hono ma ye wie ne ye hwe speed limit nipa ne be kwa ese da bi ha de wo se speed ramps nyesa bia kai bekum nipa akobo speed ramps e wo se akobo speed ramps so ba kumye ni bi o mo ye no sa kwan a ye ka ho asem sisi ani nyina a level aye flat se e wo kwan ye fa so ye no footbridge bia so ni ba ko pe na em se wo NIC ho footbridge ba ko pe free backyard e kwa ablekuma footbridge ba ko pe e na wo kwan so ni nyina no CJ etwa besi engineers ene wo mo a ye de contract na ma wo no man for kasa me saba hello good morning CJ me ba to hani but your friend tina CJ wo fi poku ase na u ba betie simu ewo sa road ni so abesi emalam road ni so a o se sharp curve bi a wo betie simu ewo ekubu ni power ho serious CJ light na sem na since 2016 no na enye juma 2017 no mo be ne flash be 1 month bi na call off no and so biom besim de ejuma na wa fato won so na eso do it and do it well yebe nyame ne emboafo yebe ma mini honorable Emmanuel Lamte oye Ga Central Municipal Chief Executive ma mene ne ntwetwe nkomo honorable ohoye nyame adom
Honorable, when receive complaints, especially from the assembly man or war, anya the Honokra anya electoral area and a farmwork electoral area concerning traffic lights in the street lights are any Jumasa Quine so. Anya assembly man because assembly man so yeah Juma assembly. Yes. Inti on him anya assembly man but ordinary people more that stretch of road yanya several complaints more the traffic light a cut off Aceh the whole stretch how was she Pukwasi and how was she label stretch within our jurisdiction urban rules now manage that stretch in terms of traffic lights then BBL also with that particular stretch issue no aba on our table on several occasions because na manage that particular area no eba na ya afraid the appropriate persons or more urban roads in fact just last 2 weeks I went beyond the individual who handle those traffic light issues and maybe the urban roads director himself Kasai. In fact I'll see the whole challenge say cables are a control street lights no vandalize it almost the entire cables and I wish the controller should no I vandalize it almost all of them. Honorable Bajami Mami, and then over to me. That's fine. That's fine. And that was the challenge. Omu face an explanation. I mean, from Omu. And I feel so. The another information was say Omu amu updating. I mean, name the system no. They are also updating. The last week I hear Kasano, the urban roads director no. My contractor no go ahead and say Ombeye Bibina ABS. In fact, another issue no say most of them no are controlled by solar. And our cars are knocking down most of the structures that control solar no. And the urban roads director no my contractor no go ahead say say over to me I am direct. So electricity apart from the solar. In the interim, now AFI system no more changing and the cables are more vandalized and the account now no better. So when I hear the story on that stretch of area road. Okay, na okasa no anami bem no masem bisane say yetena ho ehwe ma cables man kania on such a major road you vandalizing no eba ne say and then again control den ya wo bodin near control traffic lights near there no so ya say no how come I just say I say people have stolen it. That is the point. Yes, I'm for better to control box no esi ho ya o ma be page ani nyina adekọ. In fact, it tells you the gravity of the challenge. That cables control traffic lights for all of us. Now, if you sorry, I've been vandalizing those whatever cable. It tells you that the people are sometimes even telephone cables. Don't we know? Sorry, I don't. No, but Honorable Pacho, whose responsibility is it to protect these things, Honorable? Oh, it's about security. Security is under the care of the assembly. Even individual, we protect ourselves, but still, thieves do come to our house to come and kill. Oh, there are few instances when their car are parking to say, oh yeah, baby. But meanwhile now, oh yeah, something bad. Oh, sure, that stretch.
Anya place. It's just on the road Anya market. The patrol team, they be our plan. Even the farmers dancing. There is a barrier there where in the evening, we say patrol teams. But it's a stretch. It's a long stretch, about 9 or 10 kilometers stretch. So I don't think that you can line people along police security people along the stretch. No more continue 24 hours. Okay. I think we should also, like your medium, just medium like Adom FM, to also educate our people. Even if you look at that stretch, the median there, if people intentionally bet to have a baller for Bushi, they become a put it there. If you look at stretch, my intention is to beautify the stretch. Until we are planting royal palm at the both sides of the media, all the way from Awishi, Eko, Olebu. So say Awisha, they've got into the Abdulkamakef area. Now gradually maintaining the media. Now and beautify the place. Me did say if the media is beautified, Bema so be kita ball across from the fear or bed drop within the media or bed feeling some kind of way be. Okay. But honorable Enra and the question with the generator echo hokoso on Kaniano. I am not aware. My name is the generator. ABR so be the generator. Then maybe the contractor no or manu assignment. Minimum, but I am guessing. Say ABR contractor no manu assignment. But ABR no call because the directive from the director and say onshore how about to me are connecting to direct using electricity and not solar instead of no solar because solar we know the own rubber for no and cables. That was directive for can say obi the machine be generator be so then it means the contractor is a process of looking the directive. Okay. But I'm catching a quite yadwie a handy over and I am we see we are then aka. Oh, they say ye ache and it's still under the management of urban roads, not assembly. And we are one of the it's within our jurisdiction. But urban roads no more manage that particular stretch. But because there was jurisdiction when they said Bibi Ba na Crawfordy about even to say people made political capital out of it. Now we call premise. People deliberately say it is not under the assembly to manage, but deliberately no and we also took the responsibility to say yes, it's within our jurisdiction. Say if there is a problem, resolve the problem amicably. But because managing, there's no way say to me, after from the assembly, say control and whatever. No, it is not that because it is under the management of a different entity. Honorable, you are supposed to solve this problem. Well, even though, like I said, it's under the management of highway authority and BBS, but you are the chief executive of the assembly. Is it not your responsibility? Say, be pressure. Say, this is what is happening. Pressure in air, so do something about it. My brother, that is what I mentioned consistently. And the catcher will say, and yet the assembly more area I mentioned that. People are moving. We all pass through that particular stretch. We fall in the is pleasant. Into any problem. Into and yet, we be pressure say, and I'm more pressure. Frail more consistently. My move even from Amasama even to Accra, then to the director, because of the complaint, the challenges are. You're facing on that stretch. And I've told you what the director worker. In fact, the day I'm in friend, the next day, no, the next day, the friend was so
Honorable, I've given authorization say onshare the way obey no direct until the SSL we know. I share how to resolve it. Yeah, won't be. But okay, Honorable, one can also pay accident ni biso hopping. Oh yes. Me power because normally. Da ben na ko pay accident ni so. Me catch up with normally no. Say me adwuma. I normally fly through the most of the areas. Meko Olebu. Now I drive it through Anya. Now I 4 hours before I call office because as MC when here say you should also come around the area and sometimes Sunday. Met to me after church. Met to me after car. Just walking around the constituency and now. Mean who the challenges are. Well, just be attending my I know been a war before the country. I do those kind of things regularly. And minimum problem. So you see accident, whatever. And because the farm milk, that farm milk junction, there is an outer lane, there is inner lane, and on the other side they call the opposite direction, and at the ever farm milk, and at the free from Abdekuma, who branch back farm milk into who share a bit different 4 or 5 different directions are car. Oh, and if you are not be careful, and I wish you fit up from NIC farm milk. Sometimes the speed. Sometimes the speed, sheer speed, and it's not pleasant. It's not pleasant. Well, Honorable Masem said, street light levy, yetua electricity, light bill, that component, assembly, mochefe wo musaka. Oh, there be assembly work, they receive say most of the payment, into a coffee. They are receiving from central government, a common fund, and a common fund, a specific project, the municipality. Me too, Kasai, I say, only a person catch a man for say, they should just throw their hands in despair. Yadia, we are Hushia, a baby, Sana, did not quay. Honorable. Oh, no, then you are giving wrong information. My country, the process I are taking, the instruction, the director no ama, and I will our country and say, and almost will be a user generator, so whatever like it means something is being done about it. If you are saying this, then you want to send wrong information to the community. But I believe your way as journalists, say it's to also educate, entertain, and inform the people. It is a woman information, yema information, right information, ebema nipa akumawato omuyem. But if you say if you get from my way, say people should throw their hand in despair. Then I don't think. Honorable, what is assurance to your people. Say, me no kasa wie be a wood to an amount any contractor no in common and when highways for in common on this very issue. Then I know that you are bent on doing something about it. Honorable. Man, but I don't know why you are still twisting the fact. I have told you several times that the urban roads director adding common and our authorization. I don't know what else you want me to say. Because I told you that people are saying will be so I don't know what other assurance. Whatever. It means that the problem is being solved. The higher authorities way on that particular area. No, they have taken the issue. It's on the front burner, and it's being resolved. It's not assurance. Anyway. Then I am not getting it. Okay, so you cannot give assurance and other because it's on the table and it's being resolved. And yet people are dying. On a daily basis, people are being knocked down.
Honorable Emmanuel Lamte Yaga Central Municipal Chief Executive. And I'm an entertaining common. MC ni wo hu. Hwe se uka se ya koka omugu so ye omu enam kwan so afre nyina no obi aka na semu anache se enye nne ena she lies no edum ena nye nne ena ye kan say traffic light no edum enti wo ka se ewo process o ewo die bendie at adisen hwe MCs ne mpanimfo ni bi wo hono mo sometimes omuma nipa o appointed no omo no omo adwuma ye den enu nti da bia me ka so MC mi boni din say issue bi say ba na wo frɛ ka so MC wo ka ya ba bia wo so ti so duru hwɛ ka so ane problem say wo no mo ezo obi ti say Michael Mensa wo be si madwuma esese wo ye no MC no all answer question kra anything MC ya ne ka say even answering question the kasa no kra anything say na ena maka wo ka ye ne kosi sen yes ya dia minim baby of fire minim baby of fire the name sounds okọ primary ni bi na em say CJ ya dia adwuma hye won sa dem say ho pressure na ya dia adwuma hye won sa na wo nipa kro hwe no wabre wo adwuma no so a no watena wo baby MC ni nsam a wo kana anopa nyina kire se wono ankasa no wabre wo adwuma no so edi ne kan yo se an enipa no wo ho no ball akora no etoda mo pese o mo tugu traffic light no ase etoda ball akora no mo kotugu traffic light na ase afidi a ye disi wo no mo makwa akofa assembly bia wo the right so be set task force so wo hwe na nipa no wo ho no to ball egu aye South Africa no abeka che se baby a nipa wo ma ghetto enti ye to ball egu street lights ase wo na wo sa wo hwe se kuro no mu ate assembly no madwuma ekamo ana oni madwuma ese so mo ye wa assembly wo no mo esiye woni madwuma ese so mo ye wa se ye yesu okoto wia ho amane so wia mi ye te ha yesu samu a ye di tumi asemonsa mo we na adwuma no koso wo so ba ye a wo besu a kire yen se mi na me MC ya wo no wo besu a kire me wo be lament a kire me obobini Debbie ho one adan hwe yakohu problem no bi kura CJ yemfa ne say wo ye MC enema ni meba wo ye CJ meba wo what is saying enema ni bi wo ho no mo a enema ni bi wo ho a bi a MC wu ye enti ye de ne say ye draw attention to niema no a ekoso no wo so ba ye a wo be su a kire ya no pai nipa ewu no nti ya na wonti ni ekoso wo ni area mu ho no mo adwuma no na say abesu a kire ye nyane no nto amanfo no wo nya den solution ben pa na papa ide ba no pai MC there's no solution any won see from where any won see from where akwa mama enko anim any won see from mama enko anim na arehusem ana pai metei ho amane ebo eba abamu a wadi mfie dun wotwe ba wie SS na fie nye ti okopa adwuma kakraye na aboabo asika no e de atoaso university enti poultry farm adwuma no woye ye adwuma poultry farm enim ne esi ya nipa bonfo akobon abrante no tuo akum no wama bonituo ekuno me humfo nyino hwe ne kon ho asa ye de bon ne kon ho say me kra me ka say sekan ye de wo esune no pochi farmer ne de no esune no ne na ne wetwa ne minimum no eno so so ye ntokwa esi ye nuanu mienu ntem ntokwa na fe ebedane wo afanie no mukita sekan enuanom amkwache ba kutwa ni minim koshe enti nsem ne yemi no kwa menyame wo Boss FM na ono no de amane ba kwa me enya boko na me Adom ana pay sam mienu ni nyina ahweho na answer na no join me on Facebook
Adom 106.3 FM T4 na yankwohwe awrehosam no mfoni hunu etu aboba ne abrante no a wada ho ne ade nyina obehunu nyina join me e wo Facebook Adom 106.3 FM e wo Facebook na fe YouTube Kwame boyamane abemu yi awrehosam yemfa no endikan e ba ne sen menua beda ye telefone na ase na ase de wo kan abemu ane ne din e de Tabri Emmanuel ofiri eye ebono ahafo eye wanchi ekrum na waba asantemem se oba bedi pa kakra na wode akotoa na dishina so wonya infinisia eye eduno nyensa 23 years okay ni fie 23 years me pa cha okay to asoma me oyobi a wowie senior high school yibi na ne nso he no wo mo kire se otwaye pa AY ne bi ne ho ade ene na wo nemum maase nko a na enia mo na okonya di ene wose ye adwuma kakra ne nkeja ode akotwe de ahyem na otini atoa na disua so ena ode nani akyere eye asantemem ba eye atwema nwabiaja north kro aye frɛ no infensi eno ewusunyan kwan so a wode etiasimo aba ebu akwa de apie kumase eho ena oblante ne benya obi domfo bi a obie poultry farm ena wafa na adwuma sɛ ɔhwɛ ne nkokɔ no so emfa ema no na nipa kro no ne poultry farm no egumu ahodoɔ mienu beebi a ayete bi Emmanuel ne wo no eho no musa ena wasan wo bi wo fa no ho akakra eno de eho no so nti nipa mienu ne hwɛ ho ti sɛ Tabri Emmanuel yi esɔre anopa na so no hwɛ de beebi ono no wo ne wia no no so akɔboa ne nuanom mienu na wo fa no ho ano amoma hwɛ eho de na enti na no banada ade kyen be sɛ na wɔtwe empa mu kɔbɔ no nkono no na sɛ ablanti entimi nkɔka ne nuanom mienu na wo efa ho no ema wo hwɛ ho de enti na ayi wo nwanwa fi sɛ yeso omfana dwuma eni agro osore anopapa na woyiyi nkusia no ama nkokɔ no aduane na afi wakɔka wo ho ho no ma ye ho dwuma no nti bo be se na wotwe ne fan kɔbɔ no nkron a wo entene nkan na ayi wo nwanwa yi nti mo fa fon so mo fro no mo frɛ no na enkɔ eno nti ba akɔbɔ anan ese wɔkɔ akɔhɛ baabi a wɔte no na fa na ono ehwɛ so wo ho no odu ho no na ne pono no ye bie ne kakra ɛda hɔ a sekan ɛhyɛ ɛpono no ano eno nti abante ne bowura mu no na ese eye Tabri Emmanuel oda emoja mu ewo ne dem empa no anim ano nti eyara ho se ma ne frɛ eye adwumawura no ema oba mo no nso efrɛ eye eboakwa polisifo emo mo nso edumoni ekyere ho na ese ni na ene se minia nipa bonfo bi na ekoto ablante no etuo ewo ne bo so eno mode etuo no eboye na sɛde ne dan no esitie no ɛdan no eye dan kora mienu na wo ba bia wote no na ono nko a na ete ho na baako no nso mo aye no sɛ eye store room eno nti sɛ oyiyi nkosia ne feeding ne ho ade na ɛho eno mode eguo na dadoa na oda a ode to epono no achi ede to mo nti nipa bonfo no epem epono no ma dadoa no achi asa ne free epono no achi ma ne bi ya ori a tam omuboru a mo na ne te ma ebia nko osore nti ne mpa ne ho a na omutuo no etuo no ma ne bo te yekoye na obutu eye emogya ne mu ewo fom ewo ne mpa no enim ho a eno nti apolisifoɔ eye commander ono ewo ebuakwa ASP yaw esubonten ebae na one ne nkrofo bae na afi omofre eye kramfo efiri eye central emomo nso ebae kwame ne ba so mame nti etuaboba no eda ho no eyade a foni ade sende ye no ko Facebook se abehu tuaboba se da ho abrante no so ene adan kora mienu no a oda baakum ma baako no so eye store room no ti join me ewo Facebook na kohwe foni no ebi na se tuaboba no ye tuaboba no a wo motukum abrante menu na efe ablante ne dan na wodem no said ye work na sa dan kora mienu no eye enimu be se 10 meters away ena sa itu aboba ho ne ya ohunu se de eda ho no na eda eno ntina semtrafo ne posifo ba ya kwa na ebi bi so mu se ye ebia an robbers bi ene free baby na nka ebia omo ba be wi ankokɔ ana omo be fa bibi a se nka ebia omo mfa sa atiti hotuo se ebi ene beba because it already o de she bag ma enhye o de so ata so enhye eno ntina akoye se ene ebia nipa bonfo na omo to ablante ne tuo no omo ye omo a ebia omo wo emantem ho a baby
ene bi o modi ne nte ana o maba be kunu sa no so ebusa wono mo no mo wo mante mo se sa ablante no nam se ene so ade hunu wona ne so na waye na adwen se obepe adwuma kakra na aye na odi akoto na adesua so nti oyi obi a ompe ne ho asem ene nyamsuro enso ewo ne mu pa ye pa ene nti o mu ntimi hu die ntra obi abeto ne tu sa na ablante ba ko me di video bi esa sende wono ye ne twetwe nkomo ono na edi kan copy so no kire se ejoda na anadwo no be se no nwotwe ene fa akọbọ no nkono no eye tabi ma no be he TV wo mo no ho ma no bosa anadwo no nkono no na okra se okwa akoda ade chen ya no mo ntene nka o mbe hu se wo eda ho nti ya na de ama posifo se o mbe hwehwem na eja ye hu se de esitie samre de na ba bia abante no ewuye no eye poultry farm ho no enche be se bosumu mienu kɔ ne miensa so no yɛkɔ no mu kyerɛ sɛ nipa bonfo bi nso ebekum national service ni bi ebeto do to esuo bi eben poultry farm ne ho ede ne tum na national service ni ne yɛ adwuma wɔ adigama a no so wosunya kwantempɔn na so de be ebu akwa no nipa bonfo bi ebekum national service ni bi ede ne tum na ɔyɛ ɔbaa ede ne tu esuo no mu ɛwɔ hɔ ɛno nti amana yɛ sɛ wodi free sa mfensi na wo bata brito no so ede atiasi ɛyɛ ekropon jansen ede aba ebu akwa no ense nipa bonfo no o ma sɔre ɛwɔ hɔ pa wisem ɛkɔso hɔ nti yɛbɛsrɛ Ghana apolisifoɔ ne ebu akwa ɛyɛ apolisifoɔ enina sɛ yɛbɛsrɛ o ma because ɛhɔ no on sɛ mopa asɔre na ɛfrɛ no mopa no ɔno nso aba bebie asɔre no ɛwɔ wodi free mfensi ɛkɔ ne hɔ no emotwe kakra nti hɔ ni na yɛwura eno mo so akobio ma so nti ebesere se Ghana mpenifo be hwe bibi no ma ye no wo saa kwan ne mu na etimi abo anye saa de ade nipa bonfo no ma sori e wo hopa we ye wu a ya papa busa join me on Facebook na kohwe mfoni no ebi na YouTube ansem no areho Hello. Kwame jina suba me na me ne Osofo Bright me ne no entwetwe enkomo sofo me makwa ba Yeah, jam tunia. Sofo wo hunu nia ekoso poultry farm ho boyamane nia wo hunu eba ne sai Pastor Bright That's media. I did simple than. Como bato jina ye kakra ma me na wo se ba ne sai Say na that's than. Ejuma ko tamale ndobe na offer ma omuyi eniem sofo wadaroma menim ba bia wo jina de but ahoma ne twitwa enti se obedane ho kakra ma me a am say ye akobinkum so kakra be yi me ton ka sofo Jim FM. Hello. Monsan fra Pastor Bright mame Kwame twamfoni etche mene metiefo poultry farm baby e wono ewo nwuram ana so adan wo ho etse Kwame sinya me pacho se be twamfoni ne kakra de akere yetiefo a wona omuni sunya kwantempon no so se de na meka no wo de betie simu ewo ebu akwa na se wapie asante mantem anesa no wo emfensi eye kuro bi a kane no na sunya kwantempon no ekwan no enam kuro ni mfimfini ene na ekwan no enam eno nti ene ne bie kakra ba ye na ne me ekɔ nenim no omu eyi kwan no omu san yi ne foforo ama kwan no aba beto memfa se kuro no afikyire eno nti kane tete hɔ eye kuro no ekwa eye sunya kwantempon no beebia na kwan ne nam a na bepie eye mfensi kuro mu no saa ekwan no eso hɔ no ɛhɔ na amanfo eye mfu ɛwɔ hɔ eno nti obi a na bia o ne poultry farm ebi de ye empreko de ebi de ye nwan de enti ɛhɔ no pote de ɛhɔ no ye nwuram ɛna obi a hye ne kura me ka ne saa to o hye ne kura na o ye ne poultry farm na sɛ ne kokofu na wɔ hɔ mimi asɛ ye twa ɛhɔ no ɛkora ɛtiasi ɛyɛ mfensi krom na
sabi ensentropho kwa ye no ye fa ho no na ye yam hihie ye pa bi say wunhia wo bia e wo kwan no so e na efri enfensi kuru no so okay kwame memo to so ama me Pastor Bright asamba ho ma no so Pastor what me nka Pastor what me nka okay Pastor na me bisa nia wo huni e ba ne sen arehusami oh yes you say na no boda ajaba brother no aduma wura no otu kwanko tamale ena obaye obe na niema wo kamu ena ofre boy ni so mumra me yi niema no ba bi yi nti otena ni koli workers ni mienu nchen ewo that site no ema of it ya according to the best na hon ekobo na etete no kan so akoda ena opie koye nti amanfo mu oyo kyese etobi ko so ofinya nkwan ni nchen nti enu akoye obgo no ena omuso bi ofo so nupu ni biye ena omugo bitu kina ba je e como o bani nchen sebi abo sebi abo Jim FM ena ebia omwage so wo mu ntu obeka de saadi omo mane na sama de nchi no omo kuku ena kyerese omo edikokun no me ba to ho ne manti ho ne ye o si den ne ba nti a omo ye omadwen say omo ma de nchi no anto omo kokun no ni America nse na kwese tuo koso wo kwanu ba abra na obakoda na enye na kise nipa mu tuo koso le na honorable koso late last year and precisely this year for this last time on my group I think was thinking I will have him this is a question of mu yes ha de na o twan mu no o mu se ogun omo o peken o mu kokun no and then imagine na medical o mani free main road na ba bi da no anya obi a oni se he no da incident on but important ho what hobby Pastor Bright what hobby I dey asa tututu ye koso am robbery attacks ni sa ne ma titi say I attack koso ho aso akoso en plain October. Yemfa Pastor Bright and so ha akete nafi mene kwame entwaso kwame ho mini am ho what mini poultry farm ni wura atwetwe nkomo me ba so poultry farm ni wura no tama ye duru ho na police fo ne ba ho no ese cram fo ne ba na omu behia no eno nti cram fo ne ko no mo de no ekoi eno nti ye ntimi no antwetwe nkomo na pastor ya wone ne twetwe nkomo ye wuru a bia wone emrante na ne te ewo area mu ho na memfa ne se poultry farm wura no ni nua pe eno no eno nti na me de ne contact ma mo ne na twetwe nkomo yi okay na pastor no ani dwuma ben no di no sa area ho no so poultry farm ni bi ana ma shimi fi ho omu ni na ye akuafo a omu na adwuma omu ye ne ho ana no ko we kanu a ono so no ka brand yi ho no ono so eda farms hobby ana ono da ba bi fufuro le ba so ono da farms no jam si niwura no e wo na hoduo ni no to ono ho e fa no ha yes ti ba bi a eye tabi man no ono ne da ne de e da ne ye mienu ono nko a ne da dan ba ko ne mu e na ba ko no mo de aye store room waye kwame yemfa amane bo edikan entwere ha ne toso mienu a eno so wo de beboyan eye ntokwa akoso anuanu mienu ntem ma eno so ya tete se akoda ne bibi fufuro kra ma ba kokra de ye kunu ache na twa ne minim asam na koye nwunan etisen kwame amini amedase asema tosu mienu enso ewo santimantem ha ya eye asokore mampon kwame eno so o join me on Facebook Adom 106.3 FM on Facebook eno so humfoni
ya de ema man for Adom 106.3 FM on Facebook na YouTube kwame koso ɛno ɛwɔ asakɔre mampɔmɛnsen mu ɛna asɛm wei nso asi na ɛyɛ mmeranteɛ anuanom mmienu ɛna asɛm esi wɔ mo ntɛm ɛyɛ kuro a yɛfrɛ no akokɔ amon ɛbɛn kuro a yɛfrɛ no akokɔ amon hɔ ɛna asɛm no esiiɛ na ɛbɛn paako so sɛ wɔn yɛtiefo etie ya mebɛsɛ mekyerɛ mu na ɔmo ho baabi a asɛm no sii paa ɛwɔ asakɔre mampɔn paako so kuro no ankasa asɛm no sii soɔ no ɛyɛ akokɔ amon ɛna mmeranteɛ mmienu ɛna ɔmo yɛ anuafo ɔmo nya kasakasa yɛkyerɛ sɛ akyɛ koraa yie na abranteɛ no ketewa no a wɔwɔ mu no nti wɔnya no wante ne ho ase ɛno nti ɔkɔ kuro foforɔ so kɔfa a gang sɛ ɔmo mɛbɔ ne bra panyin no ɛma ɛyɛ kurom hɔfoɔ no nso ɛyɛ ne sɛ daabi yɛntena fie ɛma nkɔfa obi mfiri baabi anaa yɛntena kurom ma nkɔfa obi mfiri baabi ɛmɛbu obi ɛnkɔ ɛno nti kurom hɔfoɔ antwe amfa ama ɔmo baeɛ no ɛma ɔmo ɛsan ɛkɔ sɛ na mmienu bi ɛdɔgye ɛfa baabi ɛno nti ɔmo wɔ fie a na ɔmo san tee sɛ dede bi ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ abranteɛ no ne bra ne dɛm hɔ nti amanfoɔ ɛkɔɔ hɔ no sɛ gang wɔn a ɔde wɔn baeɛ no mmienu ɛma ne gyi ɛkɔwura bra ne dɛm a wɔde sikan a yɛfrɛ no langa yi bi ɛde atwa ne kɔn sɛdeɛ mfonyini nam de ɛmaa mo no esi ɛteɛ ɛmaa no ɛyɛ nyame dea na ɛneɛ mmeranteɛ no nso ɛhu saa no wɔn amfa nkyɛ wɔn ma ne gyi kye ɛyɛ mmienu no a wɔn bɛdi saa abɔ ne nsɛm no ɛneɛ meka sɛ baako a wɔwɔ mu deɛ wɔn bɔ na atwa agya ɛde hyɛ no ɛma ɔno nso ɛwu bi na baako a waka no wɔn bɔ no na apolisifoɔ kyee a wɔn baa hɔ no ɛna wɔn de apolisifoɔ etimi ɛbɛgye ne nti wɔn nkɔdi saa abɔ ne nsɛm no baako deɛ wɔn ahyɛ no ama no ɛwu ɛna baako deɛ wɔkɔdi apolisifoɔ nsɛm na ɛsɛ menua obisa saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛno so tie nti aberanteɛ no yɛfrɛ no owura ɔno ɛna kɔbɔɔ paa ɛma ɛyɛ ne bra panyini wɔn ɛtumi ɛku ne saa na ne bra no nso ɛdin ɛde deɛ wɔwu no wɔn twa langa no ɔno nso ɛdin ɛde kofi akwa a dodoɔ na afɛ no labista ɛwɔ ɛyɛ kwame meba nea ɔhyɛ jeans up and down ya wɔhyɛ kyɛ yi ɔno na yɛtwa no minimum akumu ni ne ba so an ɔna ɔsɛ yɛfrɛ no sɛn no ne ba so yɛfrɛ no kofi akwa na dodoɔ na afɛ no kɔkɔɔ dodoɔ na afɛ no labista ɛwɔ hɔ kɔkɔɔ yi a ɔno nso hyɛ yellow t-shirt wɔatwa pɔnki ɔno na ɔdi yawuo no ne ba so an Eti sɛ ɔno odi awuo no wie no wafa he me ba so ɔde ne ho akanwura ɔnso ɔkɔbɔ paa nti ɔno ɔde ne ho akanwura na emum ɛyɛ mmeranteɛ no mbedi bɔ ne nsɛm mmienu ne deɛ baako nso ɔn deɛ ɔma hyɛ ne ti sɛ na busuafoɔ bɛhwɛ na ebi a ne nso ɛna ɔn de ɔm benya na ɔm di akosie ne baako nso deɛ wakɔdi apolisifoɔ nsɛm Abusajwa ni mo Facebook na moja ninti na ya mfoni no black and white. Ubehunu labista ya kwa mo se friend labista on. Ni awefu. Ofia kwa na dodo na friend labista. Kwa me jina suma me na me ne Emmanuel Owusu oye labista ya we free me na damfo. Ima kwa ba. Yeja. Ara we se mi si na wo hobi. But so there be na me ni ho. The actually na me ko. Okote ni saying. Okay. Ntokwa no mu finfin dada. Aye enuanu mienu no. Omu mienu no. Me fan say 2 months ni sa de mi de na me ne wo. Esan sorry. Emma ketwa na sisi we gane no. E di screwdriver kura e wo la bista. Emma nkan la bista kwa akobo no. No ma me time echi. Eta ketwa ne ma me to no ketwa na echi. Na se la bista na ye pani. Na bista na ye pani. Okay. So asoma mi ma. Nti e ba sa no. Yesu yehu so kwa akobo yehu se ni aketwa ya ma na nkobo no. Ye pata no. Ya se omo ntokwa na ewu ho a na asore kakra wu ma na ekọ saa. Ba Sunday ni di na mini ho. Ba me call ye no. Me koto ye no. Ena amokatwe me ena de chance me ko ho nti si bi a me so me ko ho a ko hwe de sin de bia ekọ he one down for ne la bista yi okay ma enya eyanuanu am free ye fono ba kum but baby akoye o ma me no ye ni afo elu bi okay ti akoye cousins so
ben labista den na ye de santo kwa iba e den wo omuntem e yo ba ho ana so ye den ho the tiani say labista into small scale mining maybe okay nti ono no hu say ni aketo na say be nko spirit fi o nyehwe nti ode oniana koe ni dan ode mo ni oniana na ede akodem say udi didi machi at least nso bi na kakra te ganya ede nti okobi onene na eko just ni nyano so obenye ska kakra Fiasi on fa ubu maladi stadi. Amaso abeni. Inti okadi bia ofie no nti e ba sa no otwen ho free la bista ho. Ohun se bia no so nya kakra nti bitimi managing a life. Ana la bista so be it. Nti ntokwana sase ni nyina se la bista ka sama e ka obefa so yi na no kora eye abufu. Na kwa winti I don't know where to see a woman there. Me can see and can say, "Sa na didn't start here," and I could do something personal. Labista on fee saying. Labista 27 years. And a ura so on fee saying. Ura mama na 18. Ura ni. Ima. Yeah. Enti ukopies usi kwashara na ukopi ho won meko ho wone wa mama me no ma akasa labista ne mame na fe owura nsoso mame wa mtibom ana obi ati baabi nko okay o mabusa fa na kweri no iti na labista mame e wa other side na owura mame so other side but owura mame sisi ame na okese oni owura ni nyino mi nyina twa because bibia si ana o ka owura chi nke instead so no na say bi we panyini o mani o mumienu o di ti aseni na sisi o ba no so na e de eketoa but bibia ni a o tie other side no akota ne benechi nti dey na ntokwa ni sie no the same thing na say no nke ba so wu ba mu no ni ogura ni na o mo dwane ba la vista ma mi side ni de o mo mo but kasa kora na ko bibia o awe honkwa do mu bi some boys here yakobo omo pai omo free boys meya boys no yakwa remember bi omo free but the chain say ura no side no no ofa bi the friend of Victor Buadu and the donor friend the black ono no ura no friend no man this our boys no e buy but ye hwe mu na boys say achi nkofo be miensa ese ba ku free kuru ema ba ku so free kuru ho na a no so Sunday no na ota owura echi a no so kotwen se kan ni bi a obegu owura ma ya fight la bista ya ti san kofo ni nya ba dodo na mu di ni ba bi mu fra mo bae ba se ni bi mu ko ka se mu fra abo ba ye mu di ni mo sa na dia na kwa akwaye imama me no ase Imano Lowusu Labista ya wahwere ne nkwan na damfo pa fa so join him on Facebook Labista and we share jeans up and down ni awa free mu and we share jeans up and down we share chei na ninua owura enso so ene kokko no a ya tro phone number wanted call this number we share yellow t-shirt we twa ponki one ne kuma no a odisa ewo no Fine. Yeah. Asam na reho. Na sam ke twao. Na otwi ye dia mi apa. Well, when you approach for twetwe nkomo. Me ba to said the asem no eti akoye no on say ablante no wura no na isi omo edicate no wanted a omo ehwehwe no. Na on say aposifo no ya no ma asem no bi ni say fensi bi commander no webu akwana me nyantie se ya na BBC no mo mpese on be kanipi because afi no mo hwehwe nipa no yes I be abema nipa bonye no kra odwane akọ akire nti ya na omo etwentwen so se omo ne be kasa kakra but iguso a yidi asem na chi ise asem a yiwusem sa de ya na odo ho nya akọbọ a na eja wodi akire apẹ baabi a ebe kwa akodu nti yedi akire yedi sibi aye mfa nkame ye tifo wa me moni adwuma Matem. Moni adwuma.
Kwanyame Boss FM and within the pa or de amane boy de abren we are seeing some doors. We are seeing some doors. Arahu. Ntina se odana de echi wan we dia fe. I think Chereba so ya na ntu nipa nyina. Nsem bebre ba 2020 ya nkasa no. Akuma ebufuo di nkomo beginning of the year na no kasa asem na say afia I think say o ka say is it earth na so o kan say planet no hia bibi o say sape no a o chese iwo saa basa no pokra na covid di emegbo mu na maka say this year a year of survival afenu a yesimu no say ye di pesika bebre ni we no e wo say woni pakro wo de pray enkwam wo de bomb pa ye chediampo wapomuden wade bia wo ye no wo sonson wo ho abenyina che wo sonson ho kakran se wo bre ne so anenson ye na eniema se bia atwitwa semo na mebo bi meye sa ne ma ni na every sonson ho no kra agi adom eno na me kan ji nyame abrewa ekuade ntei aso no ho 90 years eso ye kum no eti afi no aye chesa afia ne ewu ye bia no e wosa wodi adwen eto ho enya afi ne ye atwitwa sem nya afi ne fa moto na wote so na wodi ehwan na sa wodi to form na wo so ye politician bi ese ye kwaye rally covid we mu na wudim hey David afi de nkone sa and CJ before say me be fi sa asem we no say the ne wodi spotlight na to street lights yes traffic lights bi enya adwuma so no say enye week we mpokra next week patch of for wadwene call electricity bills so after sa free electricity na niam akoso the man no enipa bi pese wo mo efa koti kwan bi so I mean that's my understanding. I see. Esam kwan pa unim se ekroma se onipa bi wo ho no mo a ade ebeba ebeboa Ghana fo nyina no so omo no nya ho kwan sa kwan bi obefa so bia na ombedi di ho ana se ombe sabotage ana so ombema ade na look bad bia no omo so yes. Even with free senior high school started by or business be na the old one because can you no abeko dwom ne ho keka ho na nua ne ba first of all ne be ba ne ho ka onti no na kwan bi so no mo sabotage system and ECG for started the bills be man crofo a entiase bi anim I see ukohwe bill a de amakwbrane sese a ubisa ho question so na ebuofu just omo isi postpaid no oh masa enya sem ketwa nti from next week you no say they was starting some campaign no for any dia chiri na ha because nipa bi pese omo bu nipa bi ekokko se de ye free na omo anya ho enkwan ansa enu nti na nanu na ebi mo kasa ensuo ne nkane ye omo say 3 months free na hwe ye a ye to abani wie a ye besan de ahye but ye nipa bi a sometimes mpanimfo no ededa institutions na no enu omo a wo so omo ye bills ne ni omo so ka ho bi o ti se ne wo kan ye bekọ ne awe ne ekọ so araho se ne se Ghana hanum say na na de se obi ho no mo ati se time e ba be read the meter ono be gina ho bi no ofa figures na ewo meter na ye sa adaje na ye de ba ya calculate ahun say unit say nya ye ni sa adaje na de check sa ade nti ye bill no the water company announce oba so obo ni trim so aye den na odi abra say gini tua yen susu no 777 produce nya adaje de hwenti no ye ko do bon krata ni mbata yanko o say president Castle for Tamale Yendi water projects na the bon krata ni bibrafa o mampanyesi de afi na wachiesi nsuo so ene na larugu akwakwa twa homemu ama eho de no wo ma hyase enom fantastic afi no de aso abofo mo ye ndi ene Tamale so omunsu fantastic sika wo mu na no de kakra siye over $230 million project enye project ketwa se wiemu dia na se dipe wo sampote mo nya isu papa anom na make asset declaration public we eye olumunyamfo oseche mensa bunso no ye Swami Mugabe
and it is as a me to do. Yes, you declare assets, You declare so near the assembly, Mokoma Penny, Edia to baby. Send your envelope. I was what you know, Quentia. Penino credit, so need to mean will be so. Yes, some way, be I say, a sumu gadi, Nana do obey him, said another dine the sea, name. Or the renovation, what the MD and cried the end fan on 20. So, 18 months, who said another dine, Ebaco. And as about who says, Ligo, a true, no, the Abediman penny. It's your children who was about who will bring upon us bed, tribute, bring upon us. When I cut you, I can't come near her. The idea assembly, envelope you, if you cry, so be a coach and film, such as say, Nana, it's your penny, said, so Kayami and San, near yes, I've been Oka, near Doom for me, but Namikuta, dear dada. As we hear one year more near there. It's a one somewhere. I feel dumb level office. And a home sense, and many penny back across or have been a do. Man, the book that about you are not a baby. As a out there, say, locks at any gate and we have a son. Now, sir, who live was quite oh, Zebia, now when young will leave, there will leave Nebia, my Jama, my DB office 20, my Babe Fana, Ubi crowd, be a dear, Namijan office. Into me baby idia command me will leave to call you one baby I feel but bejo be a day why did the whole befa sir what did the whole now they do live near example and to be a home now on one my whole crash will be home living in just where we are I was afraid the Ghanaian Times say Dwaso so we are so you nada ubonkata Ghanaian Times say asamoa Professor Kwakwasa wodi animu ne kokoto efa owura Daniel Domlevo ho ene paniya ne nsamodita general nsem ya no wo se koto ne se asemu apani ne de ba so mampani tumi ya bogina so ye o se papa ne nko live sa tumi no wonie etinka yensa ma papa ne nko na adwuma bro pe nko live no wo se koto nse papa tena nchen tanche mi anyi adwuma ya bwatu agu ba bi cross nro akoto hono mo na che se enya agro ntunya Ghanaian Times a abusua betumi akan ya komo ahu ni nyina ewo mu the Ghanaian Times kro no a electoral commission say ebere dane no ana ni bia wanhwe ya bekachi ena obi a so yesa so obi edane aboa wana ne aboa owie ya no obechewawe etu omo se digital no omo so omo kobi isi so omo so kwa digital na digital no omako no enie yese na ano ye ka se enkotwiro din pe na amanfo cha se emirika ye kwoto santen ena me na mba first me na mba second isisi dabi wo mo se yese omo de enhyehyeye bia ba ye frɛ no Panabayos Aboko Panabayos pana because in Nigeria ni nyom na oto Panabayos na aba na no CJ what would them ni ehia ne se wo bebo wo de phone na kita wo no emfa wo ne network awu yuso but *796# *796# wunya bose pe yes options beba ni e bi 3 options na beba okay I will say short code near then *796#. Wo bo a de na ba ye CJ options beba ye miensa now we follow by choosing option 1. Hey. Okay, but short code ni bi because me boy unknown application. *796#. Yes. 796. 796#. *796#. Almost say unknown application no. Any electoral commission for asem o mo kan na me dey. Na sem patrot also try ho na me here. *796#. *796#. 796#. Fiama. So no. Unknown application. Yo, any amon Fred Dr. Srebo. Mon Fred Dr. Srebo if you say you matchro na ha no. Almost time on share. There be every 759 be about 9 be. Because we so your mo kano. Wo mo che say unya boni say ya na beba no. No credit to phone so there. And free. Mo data mu nyina se kro mo credit. Na we here data. Short code ya na mfa data. We dey na here data. Eti abusia ne wo mu na make nkan yi. Me munyusu wifi.
na USSD code so there say mfa ayi ho mo pese me dani PR Roma Electoral Commission na I'm reader enti abusua ne ewo mu ani isi fo se nyabotere nya bi ma yenhumu ansa me yenhumu ansa isi fo se ubo ni se wi a enka application no nka nyesa aba onu na nke ba nu na enka wo se te hu nyampo se ebe hu da bi wo de humu ansa yese nka wote wo dem na ebi a wahu se sije bro no amete so no ebi a biri sei na Electoral Commission fo beba ha na omanya ba wie kura no ma me find out se ewo no mu queue wo ho no mu live wo ho a na nka wo buki se ebi ebo 12 na mebko eti 12 no bedu wo na eso du wa na akotwere udin degeta obi anko form line bi abi na omonya ni ye omoye ni ya nke ye good ayipa ene COVID-19 no kora nke beboa ama nipa nko keka mo ho eti ye beko tasrebo ho ne ahwe ne wo mo aya ye bo a onu no ne ye tumi ahum yi ekua boachoa ye Adom na sampofo agye ene de na poso oh monko Eric aba enyuma na paisa ya semu kedua na kasa se kedua ko se ko na bia o enjoy nyum na no ron e na ja fire we yes ye ko na ye ko ino mesre wada happy birthday happy happy birthday enko emfama kwaku anyim kana dodo na frɛ no kwaku anyim osino se o ni ane Mr. Abi wa na kwaku anyim bright anyim said owo Italy nyankopon o hia no na onye ne kase ya ko se Mr. Boacho obeye kese odo hia enkoma man bi wo na Eric Asiadu Buedi. And I said, Dura Plus, where Dura Plus goes water flows, Erata Motors for the best car batteries and oil, buy speed made batteries and oil from Erata Motors. Latex from your partner for life. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Herbal Center. ISFE. Kedwa Nankasaba. And you may be some Mr. Boacho. So I know say, oh, me whom I need. Oh, Mr. Boacho and a friend. And we are a friend, no, a Quiabacho, no, chichi. Blending your money, if you know, I'm not a baby. What no aduane no awoma anwo etuhye no Adom first page 1